Pozdrav ljudi, u današnjem videu ću vam pokazati kako dobiti free Robuxe. Bio momenzno, ne zaboravite da me zapratite na Darko 2. Otvorio sam kanal, snimam preko OB studija da znate. Nema ko previše onih videa, tako da idemo. Znači, kako dobiti free Robuxe. Hvala da se uđeš. O mija bela, vrela ko iz kartela, opet flaše praznio, zbog tebe praznio. Sve iz Chanela, opet sijaš mi cela, a što mi radiš to? Pa s nama riva, dok ne svane zora, se pari bud... Ne, stani. A s nama riva, dok ne svane... I sam ovdje ulici. Au, ja sam ušao pogrešan server, ja sam bio oček, još password, uđete, hvala. Robuxi za kupljenje. Zašto trebate se da me zapratite na YouTube za još like i savjeta. Zapalite like, iskoristite ovo i potrudite se. Još ne samo pritisnete Lear more, dijeta Lear, naravno ovo Lear more i to je to. A vi opalite like i subscribe i vidimo se sljedeći video. Da lepo i čao!